subscribe our channel ka like tan nagu dhiirigeli inta lacag ka magadno Bravo Media oo adeegaha bulshada waxa idin soo gudbin doona warar ku saleysan xaqiiqo. Waxa gordhow lagu dhawaaqay natiijada madaxweynaha shanaad ee dalka Kenya William Ruto ayaa ku guuleystay doorashadan madaxtinimada ee dalka Kenya waxaana amnigiisa la wareegay ciidamada ammaanka qeybaheedii kala duwan. Saan wada ognahay shacabka Kenya ayaa muddooyinka dambe u dardaranayaan goobaha ku yaalan sanduuqyada doorashada si ay u doortaan madaxweynaha cusub ee bedela Uhuru. Maamulka Kenyaati ayaa soo afjarmay kadib markii uu dhameystay 2 muddo xileed oo isku 10 sano. William Ruto ayaa la tartamayay Raila Odinga oo hogaamiyihii mucaaradka ugu weynaa ahaana madaxweyne ku-xigeenka dalka Kenya. Raila Odinga ayaa kala kulmay howlka doorashada niyad jab aad u weyn asagoo careysan ayaa ka soo baxay howlka doorashada waayo ninka wuxuu isku rabay inuu madaxweyne noqdo. Saad muuqaalka aad ka arkaysaan amnigiisa toos waxa uu sugayay ciidanka ammaanka ee dalka Kenya qaybaheedii kala duwan. Marka Raila Odinga ayaa maanta loo geystay niyad jab aad u weyn asagoo xisbiyada mucaaradka ka helay taageero aad u weyn. balse maanta William Ruto ayaa shacabka Kenya dhan u dabaaldegayaan waa ninkii ugu taageerada badnaa ee dalka Kenya sida la ii sheegay. Muuqaalkan waa live waxaana naga daawanaysaan Bravo Media. fadlan hadaad ku cusubtahay channelkeena subscribe saar gambaleelkana furo hadaad hore nala joogtana aad u mahadsan tahay. haddaba muuqaalkeena aan hore u sii wadano William Ruto ayaa ku guuleystay madaxweynaha iyadoo si guud ahaanba amnigiisa u sugayo qaar ka mid ah ciidamada ammaanka ee dalka Kenya. William Ruto ayaa noqday madaxweynihii shanaad ee dalka Kenya waana madaxweynihii ugu shacbiyadka badnaa ee dalkaasi Kenya. haatana qaar ka mid ah bulshadeynta ku nool dalka Kenya ayaa nala wadaagay waxa ay dareenkooda ku aadan tahay maanta kale. Mgombea tena kwa hivi sasa tuweza kujua baada ya muda. Tutajua tu bado ni mgombea urais kwa sababu yeye bado ni candidate. Tungojee tusikie matokeo yatakuwa namna gani. Naam, ni ukweli kwamba huo ni msafara wa viongozi ambao wanaandamana na mgombea urais kwa tiketi ya UDA ambaye ni naibu wa rais Daktari William Samoei Ruto akiwa anaelekea katika ukumbi wa Bomas. Ikiwa ni siku muhimu sana. Nafikiri kwamba joo ambalo amelivaa hapa licha ya kwamba la naibu wa rais, lakini katika matarajio yake ni kwamba wanaomba sana kwamba ataweza kuvishwa joo lenginelo. Hivyo basi ni baadhi ya wale waniaji wa urais wawili ambao walikuwa wanatarajiwa wafike hapa, ikiwa ni yeye ambaye amefika sasa hivi, na itakuwa pia vile tunasubiri zamu ya mwaniaji urais kwa tiketi ya Azimio la Umoja wa Kenya aliyekuwa waziri mkuu Raila Amolo Odinga, ambaye pia ametafuta kuvaa ili joo kwa safari 5. Ikiwa ni safari yake ya 5, pia naye atakuwa ana ndoto ya kwamba huenda akavikwa ili joo. Lakini mvikaji wa ili joo ni Mkenya na dhamana hiyo amemwachia mwenyekiti Wafula Chebukati. Ni msafara huu ambao kwa kweli ndio ushafika katika maeneo ya Bomas. Nafikiri kwamba kwa wengi ni kwamba watakuwa wanajaribu kudadisi, je, msafara huu ndio wao ulivyo ama msafara huu wa vipi? Ni mengi ambayo yanazungumzwa katika mitandao ya kijamii kwa hivi sasa. Rashid, kuna tofauti yoyote, kuna nini? Kwa sababu ni mengi ambayo yanapozungumzwa na wachanganuzi wa Kenya, naposikia pia wataka kuangalia, je, kuna tofauti gani? Lakini ukweli wa mambo tutaujua kupitia kinywa chake Bwana Wafula Chebukati. And Rashid, for a moment I thought you're speaking up your mind. But whatever happens, for sure, these are the final days that you'll see the deputy president as deputy president, because whether he is elected president or not elected, transition period is coming and things will have to change. There have to be a new deputy president in this country, whichever it goes, Lulu. Naam, so Dr. mtazamaji, kama unavyoona tayari ameweza kuandamana na familia yake Bi Rachel Ruto na pia gavana elect wa Nairobi ambaye ni Arthur Johnson Sakaja. Kwa hivi sasa wanaelekea katika ukumbi wa Bomas, ikiwa hivi sasa ni saa 9 na dakika 1 mtazamaji. Tuliarifiwa kwamba matangazo ya